utigani ko Zelensky azasha papukumuami sile zikaze zirasamume terangende ku buryo zagera Moscow n'indi mikino Uburusiya zivuye muri Ukraine ndetse Trump yavuze ko ashobora guha Ukraine twaro niba Putin akomeje kunangira kutabira ibiganiro by'amahoro. Trump na Zelensky bashobora kuganira ku masezerano azatuma Ukraine isangira ikoranabuhanga, indege z'intambara na leta zunze ubumwe za Amerika, amwe mu yaza Trump uburenganzira bwo kurengera Ukraine. Zelensky yavuze ko ashobora guhabwa misile zo mu bwoko bwa Tomahawk mu gice cy'amasezerano agamije gufasha Ukraine kubona intwaro z'Abanyamerika. Kuva Trump yatangira guhura na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu bihe bitandukanye mu biganiro bigamije amahoro ya Ukraine n'umusaruro yatanze, impande zombi zakomeje kugaba ibitero by'indege z'intambara byahitanye abantu binangiza ibikorwa remezo. Bamwe mu bayobozi ba Ukraine bagaragaje Uburusiya na Ukraine byombi biri kugerageza gukaza igitutu kandi ko nta bushobozi buhagije bifite bwo gukomeza intambara. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko imyitwarire ya Trump kuri Ukraine yahindutse nyuma y'igihe yagaragariza umujinya Putin kubana ntabwo igihugu cye kiri guteganisha ku masezerano y'amahoro no kuba yashirwa mu bikorwa. Ni mu gihe mu minsi yashize yari yavuze ko Kyiv igomba kurekura bimwe mu bice byayo kugira ngo amasezerano y'amahoro ageweho kuko byari byasabwe n'Uburusiya, ariko Ukraine ikabitera utwabo. Utigani ko Zelensky azasha papukumuami sile zikaze zirasamume terangende ku buryo zagera Moscow n'indi mikino Uburusiya zivuye muri Ukraine ndetse Trump yavuze ko ashobora guha Ukraine twaro niba Putin akomeje kunangira kutabira ibiganiro by'amahoro. Trump na Zelensky bashobora kuganira ku masezerano azatuma Ukraine isangira ikoranabuhanga, indege z'intambara na leta zunze ubumwe za Amerika, amwe mu yaza Trump uburenganzira bwo kurengera Ukraine. Zelensky yavuze ko ashobora guhabwa misile zo mu bwoko bwa Tomahawk mu gice cy'amasezerano agamije gufasha Ukraine kubona intwaro z'Abanyamerika. Kuva Trump yatangira guhura na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu bihe bitandukanye mu biganiro bigamije amahoro ya Ukraine n'umusaruro yatanze, impande zombi zakomeje kugaba ibitero by'indege z'intambara byahitanye abantu binangiza ibikorwa remezo. Bamwe mu bayobozi ba Ukraine bagaragaje Uburusiya na Ukraine byombi biri kugerageza gukaza igitutu kandi ko nta bushobozi buhagije bifite bwo gukomeza intambara. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko imyitwarire ya Trump kuri Ukraine yahindutse nyuma y'igihe yagaragariza umujinya Putin kubana ntabwo igihugu cye kiri guteganisha ku masezerano y'amahoro no kuba yashirwa mu bikorwa. Ni mu gihe mu minsi yashize yari yavuze ko Kyiv igomba kurekura bimwe mu bice byayo kugira ngo amasezerano y'amahoro ageweho kuko byari byasabwe n'Uburusiya, ariko Ukraine ikabitera utwabo.
tutiganye ko Zelensky azasha papukumuwa misile zikaze zirasa mu ntera tera ndende ku buryo zagera i Moscow n'indi migi mikuru y'Uburusiya zivuye muri Ukraine. Ndetse Trump yavuze ko ashobora guha Ukraine intwaro niba Putin akomeje kunangira kutabira ibiganiro by'amahoro. Trump na Zelensky bashobora kuganira ku masezerano azatuma Ukraine isangira ikoranabuhanga, indege z'intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amwe ya za Trump uburenganzira bwo kurengera Ukraine. Mu gice cy'amasezerano agamije gufasha Ukraine kubona intwaro z'Abanyamerika kuva Trump yatangiye